bel tua achuli ana mi rofu mata qarada tinyin luana sandana Philip Santoro di saki le tua kar mo karangej machalo achuli Partners for Justice makluana achuli Justice Forum wan wa don duro bot luo ba pare nyum yarke nen no tiano padelet Daniel nego be mape ki am yoro foyo du la chen makluana luo connect ikar magen go wunyu duro ma megwa gen go kateba ya yom tutwal an go chiakane bichulo tiano padelet beto madek kuberchane ya yom na tina chen magelone la loyo kuberchane bichulo school fees ma mege the requirement kene a lego ne ekurichun ende chule ki mete kere dam moge ken pere tek dano ka kuberchane woni dano ma mege no bene chaw kene mero tam kenen yu me chung chule loge weliel dano logo eto ma bene loyo ne ngar ma chung keri we ka moge ken ene be loyo ana foi matek be anya ko kilwone hadia Mary madam padelet be amira fo downway an enele lokho kilwonya ne Mary diaro madam padelet Daniel Saka amira ne fo downway maguchun kedwa kar me pero para mi o wetan mafugiti chun kwedwa amira fo luo connect ki group mogo mati wago kachel kilo rem maguchung wetan mafuti tiga chung kedwa amiro dwa ko focha yele mawono yele ka kachel mere pichingo we ko kumbeti na tena dong ti penye piano jimi na no pe yo madong ki gona chim ki gang kwan bazawaya atiam do ngo ki chwalu tsana alimia ngwan ki piara bar ti an iyo beri yom ti no chi kan gi ano tie ni ki bibi chulu na petama der ti bana ki pa poti me futi ageni ni an per mo lor mo madung maram lor ne pe pian no cœur mo ma tek ma di pe man am bana alors que a pe ki cœur mo ma di nyam ma ton e ma chung ko ra ma ko pe man lo te no gere tie ma tete mo tenyo bana tie am da ti le ke de so a mera fo Full burger. Yes, I was having a child called Andrew, who is in P1. And we were told now the son to the deceased. The brother passed away. So he died in the last year. And his fees have been cleared, like the buyer from the first term and the fee for second term. He has received 480,000 from mobile money. Thanks.